Inggih. Para pamirsa sinareng sami pinirien lugrayang tityang ngaturan pangastung kare Om Swastiastu. Mogi asu yang banget pengabden tityang moga wastu asung kerda warunugraha ide Sang Hyang Paramekawi. Sang Hyang Aji ni utama Sane pinih utama majeng ringlinge ide Sang Hyang Aji Saraswati mapai kayun ani moga wastu ide betara sesunan mapaije pikayunan sane ening ring damuh kaulan ide betara sinareng sami mangkin jagi sapunika minekadi pengabden tityang sane mangkin gegitan puniki jagi kawitin untang nyani pidabdab sandi sane pinaka tetuwek ring gegitane puniki boya jewenten tios wantah kawentenan pidabdab sandi nike pacang pidartayang tityang sandi ke sanjaya diraga netan inggih idedane sinareng sami mungguing sandi sane pacang uningayang tityang sanjaya dirga boya jewenten tios neka tujuh bupati lan wakil
manut pikam-kam sanes sampun kecumpuin praja PDI Perjuangan Sanjaya Dirga pinaka calon Bupati lan Wakil Bupati Jagat Tabanan malarapan pacentokan sane pajang mecendok ring pilkada sane jagi rawuh pasti Jayanti sangkaning pangabden idedane sinareng sami moga wastu Bapak Ikomang Gede Sanjaya kasarengin Bapak Imade Dirga preside ngemanguhan ngemolehan kemenangan Jayanti ring pacentokan ngiring mangkin dukung pilih idedane masyarakat Tabanan Pemekas sane dahat wangyang titiang sane mangkin ngiring dukung lan pilih Bapak Ikomang Gede Sanjaya kesarengin Bapak Imade Dirga dados tedung jagat Tabanan Sandi Jaya Sandi utawi Sanjaya Dirga sahayu wakti paiketan sane dahat luwih utama kawentenan nyane Sandi inggih yen maosan minekadi sandi Sanjaya Dirga sayu wakti paiketan sane dahat luwih adung risa jeroning ngomong minekadi masyarakat jagat Tabanan mabuk ciring laksana
Aning sampun mejanten, sampun mebukti. Antuk pidabdab lan kinerja sane sampun kerasayang oleh masyarakat jagat Tabanan. Ngaradi jagat landu terapti. Wih, Dewa Ratu Agung, ide dane pemekas masyarakat Tabanan sampun taler ngerasayang sapun api menawi pidabdab Bapak Komang Gede Sanjaya kesarengin Bapak Imade Dirga mebukti kinerjanya nih sani dahat luweh pisan. Jantan unggul sandi pasti boleh jaya. Sangkaning pidabdab sane sampun kemargiang mejanten sampun Sandi Sanjaya Dirga unggul ring pacentokan Sandi Sanjaya Dirga menang menyalawi.